Siasa cia ungavana kauntini ya Meru ni cionekete kugwata mwanki bonene kinya kethira tutigerie o miaka 3 tukinya kithuranone kiu wa mbere ari ngavana Kawira Mwangaza kuga agatongeria kwa ibindi biri ta ngavana wa Meru nwe uria wari ngavana wa mbere wa Meru Peter Gatira Umunya aumira na kuga akethira ari ndebene kithuranone kiu na ntukwegoro uria wari minister wori Mithika Linturi nwe auga werone akaruira kairigitiki akiuga kinya ari na kagita nande ga kurimia kura nonto ate thirikarine Linturi akioneka kinya kwithukira bonene Peter Munya na kuga nwe mwene mpanga iria Meru nonto nethire akiringira Kawira kampeni kasiasa chongavana Meru chiambiritie ne murikite nande ne siasa iji iri kuoneka nande kuthondia bukatha siasa chagete kia ungavana mwaka jo 2027 nitakachionekete kwambiriria ruwa kauntini ya Meru mbere ya kinya miaka 3 ithira ni siasa ira chikuoneka kujukia mwerekera jo umweru o bure ntuku igwita kireke thurano kia mwaka jo 2022 Kawira Mwangaza nonekanire kinya guchinda njogu 3 na gutwika ngavana wa 3 ende ni utongeria atakenera kinya anini kethira tembunge Meru ni gukinya seneti na nande ni gamba riri kotine nyuma ya seneti gwikira kirore kwebererwa kwawe jangavana ntuku ya Ijumaa mathikone jamwe uria urari minister wori Mithika Linturi na igekire kuga nande ari na kanya gakuthiuruka Meru agichuaga giti kia ungavana bobo kionania gutumiria agachua giti kia ungavana mwaka jo 2027 ari ngende iro chwetika ngavana de yende na mieri 3 itiere ndana mbatu tundi na miaka 3 kuthiuruka babu na kuthiuruka Meru yothe kabugere ya murungu bwa nonto babuno ndakanya kuthiuruka kumbe subo kona kimanto amathuku kana mante kuna yaya karika in every cloud there is a silver lining Mithika hakarandi kumbi na anta umbere okija lene mieri 3 kaunti ya Meru yothe nkamethiuruka nonto tena manto yange ya kuthithia ni gwijazia thone na witangigetha ciana skuru na kiwatanira na tongeria bangi ukuria Meru. Linturi nkuruki nethiritwe akimeneria Peter Munya uria wari ngavana wa mbere ndene ya kaunti ya Meru bonene akiuga niwe watonyirie Meru ntakene ni kuringira Kawira kampeni na kinya achoka aige kwanika thuri murungi senator Meru uria kinyawe ugwetete kwenda gitiki Munya ari na kanya nyako chokia njara na nonto twarungamanite nwe aingavana miaka era aringeri kura bira tuonerie inyonto ejereto wataira o bena mpuru noko wata inyonto bathitheria atia suma kosa yara yakire Meru takatake nere ekuo thai atiomba kutheria takatake rathithirie ethro ko no savire Meru miaka 5 wachokenge 5 webera enge 5 anto ethro ko chokya rojaro rubati gweta watu thithirio my friend Mwanga utwe ere boega na tokwenda twitameke ngita dewata na Mithika Linturi mbuga muntoro twikerie mutorone Mwanga ite public apology mbere kinya twiri mbia kwenda Meru. Peter Gatira Umunya kinyawe ni atumiritie guchoka guchwa gipindi kia bire kirigiti giki kia ungavana untu butarara buonekete ndeni ya kaunti ya Meru. Wakati kikaribia, mimi kama kiongozi wa PNU nitakuja huku kwa unyenyekevu, mulipe ile kazi ile nilikuwa nafanya zamani. Kama mnataka kwa hiari yenu nije nisaidie kwa mashinda yale, naona pia naweza kuchangia. Nawe Munya akioneka kuthumbia Kawira Mwangaza muno kiri rwiro rwawe rwa kurita ngugi barabara ene riku twina ngari riku kana ibonda bonda kana wirubaru temya kwariria mantu yauni mantu yera mwirwa itanjo
Watweka Kawira Mwangaza agachinda igamba riria aikitie koti kuregana na kwebererwa kwawe mbungene ya seneti ni kuonania kinyawe akarwira giti giki kia ungavana o kairi. Nawe akioneka kuinyeria thine Meru ni Linturi. Ningependa CS ajue ya kwamba mimi si nominated governor, my friend. Yes, yeah. I'm not a nominated governor. I'm a duly elected governor. Na tulipambana kwa ballot nikakuangusha. Yeah. Kama unataka kuingia siasa ya Meru, jipange 2027 tukutane. Hakuna uoga. Lakini siasa mbaya hapa Meru hautaishi kuzumbua watu. Tumekunyamasia kwa muda, tumekupatia nafasi, fanya kazi ambayo umepatiwa na rais. Nimewanyamazia ya kutosha, lakini sasa ni head-on collision. Sitawanyamazia tena. You are not dealing with a simple woman. Yes, yeah. My friend, you are not dealing with a simple woman. Una deal na mtumishi wa Mungu, mna deal na mchapakazi, mna deal na mtu anajielewa anapeleka Meru wapi. Kwa Linturi, wacha kucheza siasa ya chini chini, kutumatuma ma-PS, kutuma nani, jitokezee kwa uwanja tuonane mondo kwa mondo. Kethera Mutumantu Ethinkia akanywa muuma gutwika ngavana Meru, kinyawe no etende bene guchwa gitio ki. Nkiugwa kethera ntaro ndipute ngavana wa Meru egita yari. Nkiugwa maoni okethera inda ichi mwathani akingurira ambira niguo mbere yotongeria kwetu gukethera gukariu. Nkira mwathani baba mbebaniria na kompeki ntekwenda kwenda ndipute ngavana wa Meru bakorera ntebebaneria na ntesoyu ombekere gitaringi opyotongeria. Na ndetuge turi kampeni-ini cia mwaka jwa 2027 Mithika Linturi, Peter Munya, Kawira Mwangaza kana kinya Mutumantu Ethinkia na Kathuri Murungi bari ndebene gitini kia ungavana. Bubu ni kuonania nyambene ikaga kura na muno rutererwa egembe kugaga tigati ka Linturi na Mutuma. Riu ni metho mbonera matombigerwa kanywa nako karie buria gakumenya. Tweterete kuona karata ga siasa Meru 2027. Anthony Aweru TV, Mbeta Morin, Kinya.